jer isto, ne znam da li vam je Maja rekla, da je svaka zapravo carska džamija bila cijeli jedan kompleks. I ono ste čuli, je imala bazar egipatski od koje su se financirale sve te neke informacije. Znači opet jedan deo nas novo spajamo. Neke stvari dodati da bi ta strana čula. Imamo dva tip Turaka koji su išli u Anadolu. 11. stoljeće, 11. vijek. Evo nas na vožnji Bosporom na jednom brodu, ne znam kako se zove, ali vozimo se već nekih sat vremena. Sad smo izašli van da možemo malo snimiti, odahnuti svježeg zraka. Vrijeme nam nije baš povoljno, ali nema veze. Hladno je poprilično. Evo, vozimo se sada, s ove strane je azijska strana, a ona tamo je evropska strana. Malo preći tu na ovu stranu. Evo, tu je evropska strana i gledamo zapravo kuće bogataša uz obalu, stvarno ima lijepih kuća. I prolazimo Bosporom. Ajmo unutra, hladno. I zima, pa ćemo brzo ići unutra. Ajmo, daj, ne vrem više izvrati. Ajde, kreni. Vidi onaj veliki brod. Treba past. Poštovani gosti, evo sam svog zala. Zove se Galatni zali. On je na svijetu kao najstariji zali.
Egipatska tržnica ili tržnica začina je tržnica koja je izgrađena još u 17. stoljeću u Istanbulu. Izgrađena je u obliku slova L. Zove se egipatska tržnica zato što je većina prodavača i robe su bili iz Egipta, ali isto tako ima još jedan razlog, a to je da je ta tržnica sagrađena s novcem koji se prikupio od poreza u Kairu. Čim uđete u ovu tržnicu, odmah će vas na ulasku omamiti razni mirisi i boje svih tih silnih začina. Nekada su se na toj tržnici prodavali samo začini, međutim danas ovdje možete naći koje kakve stvari. Od začina možete pronaći cimet, papar, kurkumu, šafran, timijan, kopar, češnjak, metvicu, anis i slično. Osim začina tu možete kupiti i razne vrste čajeva, rahat lokum, baklave, ostale slastice, puno orašastih plodova. Ovdje možete pronaći i odličnu tursku kavu u dućanu koji se zove, sad možda ću malo ubiti ovaj naziv, ali Kuru Kahveci Mehmet Efendi. To je dućan za kavu u kojem je konstantno dugačak red, tu oni sami prže kavu i tako je predobar, fantastičan miris, pa čak i ako ne volite kavu, svidjet će vam se ovaj miris. Mi smo kupili i nekoliko komada za nas i stvarno je odlična kava. Sve ukupno na egipatskoj tržnici se može pronaći otprilike nekih 90 dućana. Danas ovdje možete naći i koje kakve suvenire i sve više i više turista dolazi ovdje, tako da ni to više nije ono što je nekada bilo. Ali cijene su svakako pristupačnije nego na Gran Bazaru. Before is the for eat. Before then drink is 1 cup is the you are very relaxed. Maybe. I'm not finished. Okay, 200. Okay. You want apple? Maybe pomegranate? Yes. This one? This is pomegranate. Pomegranate. Nah. What apple this one? apple, yes, also Green apple. 200. A? Ajme, dođe mi račun, Isuse, 700 i nešto lira je ispalo, to je u kunama oko 350 kuna, misli si, pa neću toliko prašiti love na čajeve. Okay. Fino. Sad ti.